Men yettaqillaha bit-taati yahfazu nafsahu min uqubatihi. Birinçiden, kimde Allah Taala itaat kılıp orozo karmay turgan bolsa, Kuday Taala'nın cazasından özünü saktaydı. Bu birinci mesele. Ve kad yahfazu nafsahu aydan min umurin hiye lehu durrun ve adan fil hayati dunya. Oşonda ele orozonu karmay turgan bolsa, uşul dünyada bunun densoluguna jana özüne ziyan bolgon arganda ziyandardan jana zarar ızalardan özün saktaydı deydi. Bihasabi sunanillahil kauniyya fi mecrel esbabi vel musabbabat. Kuday Taala bu alamdı sebepler dünyası kılgan. Bir nersege sebep bola turmatты bir tuğanım. Oşol sebepler dünyası arkılı orozonu tuğra karmay turgan bolsun, Kuday Taala sen özün bilip bilbegen oğrulardan, sırkolardan, kıyınçılıklardan, problemalardan saktaydı. Jana ahirette sana vere turgan azaplardan saktaydı deydi. Misal üçün misal katarı. Femmen yuti Allah'a fiştirabi şurbul hamri meselen. Allah Taala arak içpe dep aytkan. Arak içpe dep aytkan kimdegim Kuday Taalaga itaat kılıp arak içpey turgan bolsa, misal üçün yaqi nafsahu fid dunya minel azrar allati yeclibuha şurbul hamr. Arak alıp kele turgan bardık ziyandardan özün saktaydı deydi. Ayatın manisi Furida aleykumus siyamu kema furida alellezine min qablikum raja'a en tahtaru bi iradetikum el-hurrati el-amala bihadihil ibadeti allati furidat aleykum. فتتقون بذلك إقاب الله على المخالفة وتتقون أيضا مضار جسدية ونفسية واجتماعية. Bu ayatın manisi sizlerden murdağı ötkön qoomdorgo, musulmandarga orozo kanday parz bolsa, sizlerge de orozo parz boldu. Eger sizler özüңөрдүn erkin kaалооңор менен kaалап ушул ибадат аткарып orozo кармай турган bolsoңор дейт, анда ошону менен sizler Kudayдын kıyamattагы sizlerge бере турган азабынан сакталасыңар. Биринчи сакталуу. Экинчиси tattaquna aydan mazarra jasadiyetin ve nefsiyetin ve ijtimaiyetin. Jana denеңердеги, can düýnөңөрдөгү, jana коомдогу проблемалардан сактанасыңар дейт. Көрдүңбү? Коомдогу проблема урматтуу бир эмнеге келип чыгат? Sen aç kadırın tok oroza karmaganda açtın kadırın bilip baştaysın. Suunun kadırın bilip baştaysın. Oroza karmaganda özün özgörtösün. Kantip sigaret taştayım deysin. Sigaret emes tamağını taştap koydun urmatlı bir tuğanım. Ertemene saat 3:30'da turup tamak jeysin. Orozadan bir ay murda jabasa katının aylanıp kalıptır, başı kırışası ketip kalgan bu adem salış gerek. 3:30'da tamak jeyt deyit de. Biroq orozda özgöröt. Demek adam özgöröt, demek bardık nerse özgörse bola turgan mümkünçülük bar ekendigini görüp atpaysыңбы sen? Sen oroza durmatты bir tuğan orozаны karmaysın. Үйдө жеп алышың мүмкүн, үйгө кирип алып туруп, бирок жебей кармайсың да. Ошого чыдаган адам демек башка нерсенин бардыгына чыдай алат, башка нерсенин бардыгына такыбачылык кыла алат, демек жакшы адам боло алат деген сөз. Мен аракты ичпей албай атам, ана мен ушинтип атам. Ол жөн эле кайсар, орозо кармабагандар. Орозо кармай турган болсо, булар ошолордун бардыгын урматтуу бир тууганым көнө турган болуп эсептелет.